katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, yani KKT. Namshukuru Mungu kwa ajili ya haya maono yanayoachilia kwa wachungaji na wainjilisti juu ya ibada ya shukrani. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Leo ni hapa ndio mnaanza ibada ya shukrani. Sisi kuanzia mwaka jana tumeshaanza ibada ya shukrani, na Jumapili ya kesho kutwa ya tarehe 2 tuna ibada ya shukrani. Ibada ya shukrani, ngoja nikwambie, kuna wengine wanapata maswali mengi, kwa nini ibada ya shukrani inakuwepo, au kwa nini tunakuwa na ibada ya mwisho wa mwezi? Ngoja nikwambie, ina maana kubwa na ina ishu kubwa. Ibada ya mwisho wa mwezi, nenda kamsome mtu mmoja anaitwa Ayubu. Alitengeneza mfumo mzuri wa kumwabudu Mungu, na Mungu na maandiko yanasema kwamba Ayubu alikuwa anacho kipindi anatenda madhabahu kumwabudu Mungu, anatenda madhabahu kumwambia vitu Mungu juu ya familia yake. Ngoja nikwambie, baada ya misukosuko iliyompitia Ayubu, maandiko yanasema watoto wa Ayubu wakafa, kila kilichokuwa cha Ayubu kikapotea. Maandiko yanasema kutokana na moyo wa shukrani aliyokuwa nayo Ayubu, ulimsaidia Ayubu akapata vitu vingine vizuri zaidi. Kwa nini alipata? Ule mfumo wa shukrani aliotengeneza mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naona maiki iko vizuri, watu wanataka maiki. Halo. Kwa hivyo kuwa na ibada ya shukrani mara moja kwa mwezi ni jambo la muhimu sana, na litatusaidia na litafisha familia yetu na litasaidia familia yetu. Bwana Yesu atusaidie. Sasa siku ya leo tunataka kuangalia kidogo kwa habari ya shukrani. Nataka tupitie kidogo kwa habari ya shukrani. Shukrani. Ngoja nikwambie, katika kitabu tunachokisoma cha Zaburi ya 75 mstari ule wa kwanza, anasema hivi: Twakushukuru kwa kuwa jina lako li karibu, watu huyasimulia matendo yako ya ajabu. Huyu mtunga Zaburi anamwambia Mungu, sisi tunakushukuru kwa kuwa jina lako liko karibu na sisi. Anasema sisi tunakushukuru kwa kuwa jina lako liko karibu na sisi. Lakini akasema hivi, hata watu waliotuzunguka wanasimulia matendo yako ya ajabu. Wanasimulia matendo yako ya ajabu. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya jina lake kuwa karibu na sisi. Hiyo ni pointi ya kwanza. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya jina lake kuwa karibu na sisi. Ngoja nikwambie, hatuangamii kwa sababu tuna jina la Mungu. Hatuangamii kwa sababu tuna jina la Mungu. Ngoja nikwambie, jina la Mungu limesimama katikati ya maisha yetu, kupigania maisha yetu. Tunakutana na magumu mengi, tunakutana na shida nyingi, tunakutana na mateso mengi, tunakutana na watu mbalimbali. Wengine wanatusukuma tuanguke, wengine wanatuombea mabaya, wengine wanatuloga, wengine wanatusemea wanavyotusemea. Lakini baada ya hayo yote, tuna jina la Mungu lililosimama upande wetu. Tuna jina la Mungu linalotupigania. Tuna jina la Mungu lililosimama katikati yetu. Hata wanapotoroga, hilo jina haliruhusu uchawi upenye. Lazima mnielewe. Pointi ya kwanza, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya jina lake. Kwa nini? Ngoja nikwambie, kila wakati unalitia hilo jina, unaliona hilo jina. Unapita kwenye changamoto, unaitia jina la Mungu, unaliona jina la Mungu. Kwa hivyo, moja kwa moja unapaswa kumshukuru Mungu kwa sababu tu ya jina lake lililoko karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe.